Pak Budi. Enggak. Kamu. Samping kanan kiri beres. Depan, Pak. Depan. Arah jalannya, Pak. Arah jalan. Depan. Oh iya. Kalau perlu ya kan. Dia mau bikin tetangga ya. Nggak ngerti. Iya, si Ali itu nggak ninggalin apa-apa. Nih saksi Bang Jul Hasan. Ini live Facebook nih. Langsung ceritain tuh, nggak punya apa-apa si Ali. Si Ali hanya berjuang untuk Islam, tidak ada apa-apa. Nggak punya apa-apa. Di rumah hanya kursi, rumah kontrak. Kursi asal ada uang buat sedekah. Asal ada uang buat sedekah, asal ada uang buat sedekah. Hei. Ditarik aja, tarik. Baik. Enggak. Lagi untuk depan semua. Yang kuat aja. Mana? Dulu saya Muhammad. Hadir. Ikut makamin ibu. Hadir. Ibu di mana? Saya Muhammad, saya Ali ikut makamin ibu, ikut turun. Oh. Sekarang di sebelahnya ibu. Itu ibu. Iya, itu enggak ya? Ya. Yang samping baju merah itu ibu. Oh. Ya udah dianggap anak. Situ aja. Kursi buat bunda deh, Pak. Ambil letak kursi. Kursi. Oh, mau di sana, iya, kanan. Mau di kanan apa? Enggak, sini. Sini aja. Ini kursinya. Masuk aja. Dua. Ini. Sana aja. Nanti ke sana. Satu lagi sebentar ya. Dua lagi. Kursi dua lagi. Terus. Yang lain ke belakang aja ya. Ke belakang. Jangan ke belakang. Keluarga aja ya, yang lain. Mohon keluarga saja, mohon maaf. Mundur. Kalau keluarga. Lain keluarga aja minta tolong. Minta tolong. Keluarga inti ya, keluarga inti aja, keluarga inti. Boleh mendekat, yang tidak masuk Keluarga inti ya. minta tolong. Mas, minta tolong, Mas. Yang merasa keluarganya. Minta tolong, Mas. Yang keluarga aja ya. Ini gimana ngomong? Sini nih. Ini kan. Lebih aman. Udah ada situ deh. Ambil mati kalau ini. La ilaha illallah. Masuk. Duduk kita. Iya dulu kan. Hah? La ilaha illallah. Orang bilang 3 orang ya kan?
Siap. Oke. Mui. Kemana? Jom kemana? Buat ngalah saja. يعني إكراما للخشب يعني إكراما Pak, apa terpal yang baru? Terpalnya nggak apa-apa. Enakan terpal, cari terpal blender yang baru. Terpal yang baru. Ada papan. Masih dicari. Ada disiapkan. Bisa dikeluarin lagi. Turun aja. Keluarganya nggak apa-apa. Tiga. Satu lagi. Empat aja, Empat boleh empat. Empat aja. Udah. Selamat hari ini. Mana lagi ngambil? Ya, itu depan gua. Ada depan nih. Ada di mana? Kita bawa. Buntrian, oke boleh tahan dulu BD di situ. Buntrian, Buntri masih on. BD standby, cuma pelan-pelan. BD on, cakep. BD on, thank you. BD on. Buntri on ya. Free on. BD tahan situ ya. BD tahan situ. Standby 3-2 BD on. BD on. Buntri standby. Buntri on. Gat. Oke, tahan situ. Tahan dulu semua, tahan dulu. Buntri yang on ya. BD on. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
لا إله إلا الله 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 Fokus, BD fokus. Ini belum fokus. Bantu lagi, bantu lagi. Fokus, oke. BD on, BD on. BD on. Putih tahan dulu situ, BD on. Bisa maaf, bisa ini bisa. Oke, itu saya orangnya dan juga. Iya, digeser geser. Ya, jalan. Pojok sana, yang nomor 2, pojok nomor 2. Hati-hati ya, lagi komersial break. Yang pojok nomor 2. Yang ini kan yang pojok nomor 2 nih. Nanti kasih Ada yang belum itu. ya. Saya alasin ya. Ini anak kok, kelihatannya anak. Kantor dulu juga sama.
Oh, ditaruh di dalam. Kasih tanah itu nggak bisa. Rembes juga. Nggak bisa. Main, sui. Pasal. Pasal. Maaf, kita nunggu 5 menit. Anak kena Syekh Ali Jabir baru datang ini dari Lombok, dia baru sampai, dia sudah dekat sini. Kita nunggu 5 menit saja. Mohon bantu dengan zikir dan doa ya semuanya. Mari sama-sama berzikir dan berdoa ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang ada keluarganya. Yang mereka nggak tahu. La ilaha illallah, la ilaha
Siapa yang on? Kalingan. Adanya. Udah ada kan bulutan udah ada. Udah ada tadi 7. Bikin lagi. Ini buat nanti keren. Oh, buat kencengin. Buat. Oh. Malam. Nanti ya. Sini depan nih.
Pelan. Udah dikit. Dari apa? Oh ini nih. Jabir udah dikuburkan. Ini punya Allah kan. Sekali punya Allah. Allah menyayangi Allah. Allah sedang jemput Allah sedang. Tarik naik. Ayo, mari ngomong. Di gantian. Taruh itu pakai yang itu. Mau gantian apa sih? Itu gantian. Awas kan. Ini belakang. Yang break ya. Break. Kita. Ini yang belum jelasin benar. Nah, ini ya dulu tanahnya dulu yang lumpur. Lumpur itu panas biar panas ya. Yang terakhir hanya sama kurang lebih dari puncak itu. Iya airnya. Pak. Itu bisa enggak, Pak? Apa majuin aja. Oh miring copot ya?
Sehari-hari temenin Ustaz. Iya. Ya. Beneran. Iya. Amin. Ini belakangan yang merah. Ya. Beliau, kita muridnya beliau. Ini pemilik Tangerang, ini wali kota Tangerang. La ilaha illallah, 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 la ilaha Irfan Hakim. Udah jangan lama-lama Covid. Jangan lama-lama Covid, iya benar. Masya Allah, di doa. Sini. Udah tadi sana. Udah. Udah nancapin tiang nisan beliau. Udah tadi aku ya. Oh, udah. Oh, Masya Allah. Nih, sahabat nih, saya Ali, Masya Allah. Bareng-bareng di Hafiz ECT apa segala macam. Ya Allah, doain si Ali, doain. Dari tanah ini Allah angkat derajat si Ali. Dari tanah ini Allah angkat derajat si Ali. Angkat derajat Kak Nabila. Oh, boleh. Semuanya yang menentukan Hafiz. Iya Allah, Berkah. Semua. Hafiz kembali ke Hafiz. Hafiz kembali ke Hafiz. Benar. Ardul Udah hampir sempurna. Ardul Quran. Ardul Quran. Masya Allah. Gue yang paling temen gue. Dengan dengar. Sekarang dengan dengar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Minka ilaika walaka. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap pakai. Tetap pakai. Saya barusan ngobrol dengan Ustaz Yusuf.
Ini pesan Syekh Ali selalu diulang-ulang. Minka walaka wa ilaika. Engkau dari Allah dan untuk Allah dan kembali kepada Allah. Allah. Jadi semua kita dari Allah. Dan kita harus berbuat untuk Allah. Walaka. Tapi ingat bahwa kita pasti kembali kepada Allah. Wa ilaika. Ini 3 kosakata jalur hidup kita. Minka, walaka, wa ilaika. Kalau keluar dari 3 kata ini, berarti kita celaka selama-lamanya. Semoga Allah berkah insyaAllah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dimakamin di rumah tahfidz juga ya. Iya, Masya Allah. Dari sini Syekh Ali memulai berdakwah dan Allah kembalikan ke sini. Jadi dari sini Allah mengangkat Syekh Ali, terus Kak Nabila juga dari sini. Masya Allah. Nabila di sini juga. Itu subhanallah. Ini benar-benar kembali ke sini. Rumahnya ini. Minha khalaqnakum wa minha nukhrijukum wa minha nu'idukum Naratan. Anak kami dulu ya. Iya, iya. Allah Akbar. Oh, Pak Zul. Pak Wali. Siap, Allah. Makasih. Terima kasih ya. Perjuangannya kita dengarkan selalu. Kasih Pak Zul. Baik, saya Muhammad ya. Nanti dia mampir. Allah Diben. Tetap jadiin. segera. Ini setaki ya? Taki ya. Allah, Ki. Maaf, saya nggak lihat. Takbir. Allah la ilaha illallah. 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 Wadufina fiha Al-Quran. Masya Allah. Tadi Yusuf tadi sempat ya ke rumah sakit. Sempat ya. Masya Allah. Pagi kita sudah mulai. Urusan. Nah kita kan sempat menyaksikan gimana. Iya, urusan yang tadi. Tadi saya Kiai juga. Kiai Senyum. Kiai di Madrasah Muhammad. Nanti dirapiin belakang. Masukin aja. Nah, gitu. Pakai pesawat. Pakai pesawat. Dorong kemari. Dorong kemari, yuk. Dorong kemari biar tata. Jadi di sini. Tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha. Saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya atas nama Keluarga Besar Syekh Ali Jabir, saya Muhammad Jabir, ingin menyampaikan satu hal penting sekali. Itu siapapun
di antara jamaah yang punya hak sesuai hutang piutang kepada Syekh Ali Jabir, alihkan kepada saya. Kalau ada di antara kalian yang bisa memaafkan beliau, alhamdulillah, terima kasih. Jazakumullahu khairul jazak. Semoga Allah ganti yang lebih baik. Kalau di antara kalian ada yang butuh, masih tetap tagih Syekh Ali Jabir, tolong alihkan kepada saya biar beliau tenang di kubur. Ya, biar diringankan hisabnya. Semoga ditetapkan Allah Subhanahu wa taala menjadi kuburannya raudhah min riyadhil jannah. Amin ya rabbal alamin. Istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al. Allahumma ighfir lahu. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اكرم نزله ووسع مدخله. اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم نزه بالحسنات احسانا بالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ثبته عند السؤال. اللهم ثبته عند السؤال. اللهم ثبته عند السؤال. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اصلح له في قبره مد بصره. اللهم اصلح له في قبره مد بصره. اللهم انزل عليه الروح والريحان واجعل قبره روضة من رياض الجنة برحمتك يا ارحم الراحمين. واغفر اللهم للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصل اللهم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Izinkan saya memimpin pembacaan surah Fatihah buat Syekh Ali Jabir. Insyaallah mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya Mas wasi'an. Amin. Insyaallah Allah menjadi قبره روضة من رياض الجنة. جنا ولا تجعل قبره فرة من حفر النيران. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Minta doa juga buat orang tua saya, Yusuf Mansur, dan orang tuanya Kiai Jamil yang ada di pemakaman ini. Insyaallah mudah-mudahan semua yang ada di sini diampuni juga oleh Allah. Amin. Dan dengan ahlul Quran. Amin. Ahlul Quran dan dengan ahlul Quran. Amin. Dan dengan ahlul taqwa. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استجب عنا وإنك أنت الوهاب. صلى الله وبارك وسلم على نبينا محمد وآله. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين. HP tolong. Handphone yang pakai kemeja abu-abu, tas hitam. Pakai kacamata handphonenya. Di sampingnya itu, di sampingnya Pasar Ibu. Kawali bang. Kawali. Kanan Keluarga beliau ada Ibu Depa. Ya, kawali nggak apa-apa. Ya. Izinan. Terima kasih jalan. Boleh dibuka jalannya? Mohon untuk
Keluarga. Silakan Bu Deva. Nanti jalan. Ambil. Dari sahabat juga dekat sama Syekh Ali Jabir boleh minta doa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal ikhwah, innana nashhad inna Syekh Ali Jabir min ahlil khair. Min ahlil khair. من أهل الخير إن شاء الله يا رب إنك تعلم هذا أستاذنا وهذا أستاذنا يا الله يا رحمن الرحيم يا رحمن الرحيم حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعم ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر للشيخ علي جبير اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ووسع مدخله اللهم نقي من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من في النيران اللهم اجمعنا وإياه في جنتك النعيم اللهم اجمعنا وإياه في جنتك النعيم اللهم اجمعنا وإياه في جنتك النعيم يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما ya Allah kami datang ke sini menyaksikan bahwa ini saudara kami, ini guru kami, ini sahabat kami, ini adalah sahabat perjuangan kami dalam menjaga Al-Quran, dalam membela Al-Quran. Ya Allah kumpulkan kami kelak di surga-Mu ya Allah bersama beliau ya Allah sebagai ahli Quran yang saling mencintai karenamu ya Allah, karena Al-Quran. Rasulmu bersabda anta ma'aman ahbabta, engkau bersama yang kau cintai. Ya Rabb innana nuhibbuhu fik, innana nuhibbuhu fik, innana nuhibbuhu fik fashhad lana ya Rabb ya Rabbal alamin ya hayy ya qayyum ya hayy ya qayyum birahmatika nastaghits rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Atas nama keluarga besar Syekh Ali Jabir, guru kita bersama, sahabat kita, orang tua kita, sahabat perjuangan kita, mengucapkan syukran wa jazakumullah khair. Terima kasih yang besar-besarnya kepada seluruh kerabat, seluruh teman-teman, rekan-rekan jamaah yang hadir pada kesempatan hari ini menyaksikan secara langsung prosesi pemakaman beliau. Demikian pula halayak media dan menyaksikan atas nama keluarga besar Syekh Ali Jabir serta Yayasan Syekh Ali Jabir mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat dan menjadikan sebagai saksi kebaikan buat beliau. Terima kasih sekali lagi atas nama keluarga besar Syekh Ali Jabir dan Yayasan Syekh Ali Jabir.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya satu. Barang Filipina tamasnya pandemi. Belum balik. Udah di band. Ada siapa? Salam kembali ya. Kalau kita mau berkumpul bersama orang yang kita cintai, maka kita harus beramal dengan amalan orang yang kita cintai itu. Nah, Ali ini kan hafiz, tahfiz. Ya udah hafalin Quran dah sebisanya. Kita insya Allah kumpul sama dia. Amin. Bahkan berkumpul salah sampai nanya Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Kirim salam juga dari Ibu Nuriyati. Oh iya. Salam guys. Salam. Assalamualaikum. Salam. Sallu. Iya. Pak Aksa, makanya juga ini. Tadi aneh terus aneh ngomong yang bawa Ali di TV aneh cerita. Ini cerita.